بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May pongtinai kalasahan delu tukbal tibi pagcarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya nakitibi isab makapagkasuwa iyene si subu-subuin inin, iyene si siris tibi targib subu-sub kuay tulay miyaan niya katagnaan tibi di ilew pasalan iyene pag-anda. Sumagua gaamiaan ubus we tibi. Duk gainin ta ubus miaan bang may basa muhadara dosa inin. Sumagua sulayan tinged do iyene tiges tenduk iyene miaan ganta may importante sikitehin may pong tinai kalasahan. Ko itu tambus na ininen iyene miaan hadis amban Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Title na inin Mashru'iyatul mahri walau khatiman min hadid. Iyene pe inne peg-ungsud atawakan iyene alata pangurung nusiden de ganta inandano miyaan bisan pe agen kenyaan nen sinsim amban basi. Bisan pe kenyaan nen sinsim amban basi. Atawakan manjari miyaan inalenan iyene hadis inen wa mesi ahlul hadis iyene pe inne hadithul wahibah, iyene pe inne mian hadis dembua dende pengurung ne barannen atau akan pegif ne barannen si Rasul sallallahu alaihi wasallam ambat inanda we Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inin hadis inen me pong tinai ekka pangajian nan si inin teddo tebi sumagua eddo tebi rahu iyene matan sin hadisin. Hadisin inen teriwayat we Imam Bukhari duk Imam Muslim mananin hadis sahih. Hadis sahih. An Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به، فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملقتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. Hadis sahih. Inin miaan hadisin me pongtinai kalasahan hadis inin hadis taha. Bang upama kita ubuste iene sinara sinalas sa iene hadis inin nania perweb sumune ruk sumuddene. Sumagwa pakalehon be hadis inin importanti manamalan banis manamal hukuman, banis manamal hukuman syara. Syubi kineteuhan we tebi pegua amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inen atau akan pegua amban hadis inen. Amban si Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala magpain niya. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Niya dembuwa tekka dende si Rasul sallallahu alaihi wasallam serta misarah. Ya Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi, o Rasulullah, tiak ku petek kasih kau, ganta pengurungku gin hawabaran kun si kau. Ganta pegifku gin hawabaran kun si kau. Sadiaku andanu ya Rasulullah. Pein dende in inen. Pein dende in inen. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilaiha Rasulullah. Napuak Rasul sallallahu alaihi wasallam pinayaman iyan en dendemiaan. Tinik iyan en dendemiaan peinte. Fasa'adan nazar. Pinayaman amban diawa sampai periata. Iyan en dendemiaan. Fasa'adan nazar. Pinayaman we amban betis pinagpain-pain taman lendo. Puasili pain iyan hadis tu wasawabahu serta nali-nali duk mikil-mikil junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ta'ta'a Rasulullah ra'sahu. Puasili tanding ni amban betis peinte teman kok
Pinetondok wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iene mian kok nen saili. Pente pekuru saili nondok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'atil mar'atu annaha lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Pegsakay tekite we dendehin mian kwe kahantang ga niya te eddo ni amman Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan gay tinayma wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iene offer ni miyaan we pengurung ni atawan kan pegif ni iene baran ni miyaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam jalasat naningko iene dendemiyaan. Faqama rajulun min ashabihi naihip besuang niya nengge dembuwa lillah amban sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente niya dembuwa lillah amban sahabat Rasulullah nengge faqala sarta magpain. Painne ya Rasulullah illam takun laka biha hajatun fazawwijniha. Ya Rasulullah painne bang upama painne ga niya baya nu siya tawakan ga niya hajat nu iene sirendelu fazawwijniha na aku painne paandahanun si iye. Aku painne paandahanun si iye. Pain iye na dembuwa sahabat in. Qala namisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsakay sa ili takalene bisyara lila inin. Pa inne fahal indaka min syai? Ine niya kelu pa inne peg-ungsud no ine ne. Hal indaka min syai? Ine niya kelu peg-ungsud no amban ine ne. Fadhahab thumma raja. Namagtoy mole iene dembuak lelamiaan. 7 luma ni syai, 7 pamilya ni. Thumma raja puasili balik 7 masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala duk misyarah la wallah pagpayam ni silumain ga niya ga penne niya pagungsud ku ya Rasulullah la wallah ga penne niya pagungsud ku ya Rasulullah syarta napa pe wallahi penne wallahi ma wajadtu syai'an sapaan ku penne si Allah taala ga niya penne keswa ku bisan ini ubus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam penne tagna raw tinilo fahal indaka min shay'in penne niya kelu penne mian taantan no ine ne bang ni faqala la wallah penne ga penne niya ya Rasulullah ubus magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam siye idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu shay'an pikir penne pihak pamilyanu haplumanu mayam keoleh siluma bang niya kela ime alata mian bisan ini fadhahaba ubus lumengan nelellahi napluma thumma raja puasili pabalik faqala la wallah puasili magpa ini la wallah ya Rasulullah pene ga niya penele keswa ku siluma ma wajadtu syai'an ga penne niya te keswa ku bisan ini faqala Rasulullah magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan silallamiaan unzur walau khataman min hadid. Napi kau pipe inne mayam balik kapluma anu. Walau khataman min hadid. Bisan hadja penne sinsim amban basi bang niya le keswa anu boohon pitu. Duk niya pag ungsud no. Pazahab. Nalumengan na isab. Iyan miya ang lelamian 7 luma. Pente gantak mayaman bang niya ke taantande bisan agen sinsim amban bulawan. Amban miyan basi to. Thumma raja puasili balik ni. Faqala la wallah magpain na isab si Rasul sallallahu alaihi wasallam la wallah ya Rasulullah. Ga pinnen niya lai mian tekeswa ku ya Rasulullah
wala khataman min hadid, bisan pe inne miaan sinsim amban iene basi. Gapen ni ali kaswa. Walakin hadha izari, qala Sahal, ma lahu rida falaha nisfuhu. Faqala Rasulullah, ma tasna' bi izarik in labistahu lam yakun 'alayha minhu shay wa in labisathu lam yakun 'alayka minhu shay. Penne ya Rasulullah, bang makajari penne tiya niya tu izarku. Izarin niya pi ko me akule ngasek gamis. Us niya yu inase ko me imam Makkah bang petek kau item bang petek kapote. Us niya ngilap si sing-sing ni saili. So miyaan izarin. Allahu a'lam bang sa bentuk izarin zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inoperan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam penne ya Rasulullah tiya penne niya izarku miyaan nainin nahadja penne pag-ungsud ko. Tiya penne niya semmek ko nainin nahadja penne pag-ungsud ko penne miyaan si iyan basa dende miyaan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ina penne hinang no si ano no yan, badyo no yan, si izar no yan. Bang penne asek no ga niya pengurung no iye. Bang penne pangurung no iye ga niya asek no. Kumaanan asal miyaan lelain inen siya eruman alata nen tepet taantan nen iye ni izar nem yan. Sa bang pengurung nene peg-ungsud ne si dendehin ga niya taantan nene bisan bakas bang upama isab ambanan ne si dine tantunen teed ga na isab pengurung ne si dendehin. Menjari me umat Islam pajalas ar-rajul naningko-ningko nilalahin sa osa. Pegi sayili ne bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha tala majlisuhu qama. Nasampay tumegel sa osa paningko nin sayili qama. Sampay ninggeni. Song tahala ni pente amban iene palihan me Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat nemian. Faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan. Naihep takite we Rasul sallallahu alaihi wasallam dem buak lelamian pagsakay ningge song pete ikut ne. Pente song mole ne. Faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan. Faamara bihi napua Rasulullahin pagsakay ne takite ne pete ikut pente lengan mole. Faamara bihi fadu'iya bihi nangandaak Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua amban me sahabat ne dinak tinurul serta ineddo balik iye nelella miaan mabaya maganda miaan. Falamma jaa pagsakay na siya ili tabalik na iye nelella miaan pente puas amban patahala ne miaan. Qala misara Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Ine pe inne tebelik nun amban me Qur'an. Ine pe inne taantan nun amban me sura di dalam Qur'an. Qala magpain dem buak lelamian, "Ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha." Naniya pe inne ya Rasulullah mian surah te indan ku tahapalku surah mian penneduk surah mian gane tinatu bang surah inen wa addadaha serta mian dinembuak ne wene initung ine me surah tabelik ne amban Quran mian. Faqala namagpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taqra'uhunna an zahri qalbik?" Ine pe inne me sura si kawiyan atau akan Quran ine taantan nuyan. Tahapal nu pe inne amban delem pangatian nu, tahapal nu pe amban delem kok nu, bisan kege megtontong tabalik kwe nu Quran iyan. Qala na'am. Misara ine miyaan dembuak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan. Na'am.
awe peinne. Tabalik we ku iene Quran miaan. Tabalik we ku iene me syura miaan bisan ku gay magtontong. Tahapal we ni. Qala magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhab pine ke penne pi. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Paandahan ku ne penne sika uden demiaan. Bima ma'aka minal Qur'an, iye penne peg ungsud nun bang ine iye ne Qur'an tantan nulu, boohun ne rendelu tahinang andanon. Idhab, pine kew, mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an, atau akan cidembuah riwayat, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, paandahan ku ne penne sika uden delu, iye ne ungsud nun Quran tabalik nu iyan. Quran tabalik nu iyan. So, kemekepek dembua ru, iye ne sahabat mabaya magandam yan, nuk iye ne dende, gif baran ne miyaan, tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. May umat Islam. So nansi inin, kailangan subay pegga te hukumanin amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay pegga tebi hukumanin amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula nansi inin umbul dem buah hukuman teddo no. Yene si bisara ja'at imra'atun atau kan ja'at imra'atun ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi. Teka dembua dendehin si Rasul sallallahu alaihi wasallam serta magpain ya Rasulullah open Rasulullah tiak ku pein netek katuju kau ahabu laka nafsi ganta peinne pengurungku kau iye nevaran kun ambat ku tehinang nu anda ambat ku andan pein Rasul sallallahu pein iye ne dendein inen. So tedon hukumanin nan sinin number 1 jawazu ardil mar'ati nafsaha ala rajulin min ahli salahi iye ne peinne makajari si dembua dende ngoper baranne yene si me manusia iene keteuhanne we me siya miya an ahlus salah yene me amig ibadat atau akan me amig bawo o agama atau akan me amag miyaan migsasambahayang aaketeuhan me pegpuaserin aaketeuhan me pagsadakkarin. Aaketeuhan iene miyaan pegtuhan din. Atawakan iene kahap pag-akidari. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inin umul dem buah hukuman teddam ban hadis inin. So may umat Islam, nansi inin, gay meke ine atawakan meke leman-leman upama, bang upama niya may anak no dende. Ubus pikew si me dembua miyaan anakan me hafidhul Quran atau akan anakan me ini nakanak me magpapangadji atau akan me makanak hatul. Ubus peinu ini ale anakku bang makajari peilahan ku iyan si anak biiyan. Yuk tekiteku anak bin amban me sulut hatul amban me hafidhul Quran amban me makanak magpapangadji amban me makanak mag-iibadat. So bang mapaya kam oper ku si kaam iyan anak ku den dele upam si. Inin manjari si syara sin Islam. Manjari syara sin Islam. Atau akan ko ne pinaintele mismo dendehin ngoper si dembua lella iene me amman ahlus salah amman iene me lella meg ibadat atau akan tekilale mian pegtuhande kahap akidari atau akan kahap iene mian
Pag ibadat de tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin. Bang operne dinin iyan si lelamiaan. Bang makajari andahon ko. Ataw akan bang makajari miyaan. Pikew ha pluma iyan metetto ekun. Miyaan. Papatik kew si iye. Supaya kita iyan miyaan mekepeg dembua ataw akan supaya kute hinang no anda. Inin gak niya problema ni si syara sin Islam. Upama miyaan pepite. Kone mapaatag si dembua dende inin. Pi si Rasul sallallahu alaihi wasallam serta operne iene barannen pene ya Rasulullah jitu ahabu laka nafsi. Ti aku pene teka ganta melutus atau akan ganta megif. Iene baran ku inen ambat ku tehinang no anda. Ambat ku tehinang no anda. Na inen ko ne pinaintelay game ke ine si dembua dende bang operne ginawa baranne atau akan metetto operne me kanakan ne dende hinci me ine pamilya lella salih lella sulut lella meg ibadat penne perlahan ku si kaam ine anak kumyaan bang upama penne mapayakam gainin me keleman leman si syarate paatag inin si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pege bang bakas ge makajari ilang newe Rasul sallallahu alaihi wasallam ine hinang dendein inen sumagua yene mangga pangalang Rasul sallallahu alaihi wasallam si hinang dendele si waktu iye ngoper baranne si Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil we manjari si hukuman syarate ine pakarajaan inen may pong tinai kalasa. Inin lamud iyan si hukuman teddo te pangadji number 1 nan sin inen. Puasili peinne wa zawajun nadhari min ar-rajuli wa illam yakun khatiban li iradati at-tazawwuj. Si kedue amban number 1 inen tedon hukuman amban iyene hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu tek kadendehin ngoper baranne pein iyene hadis inen fanadhara ilaiha Rasulullah pinayaman pein newe Rasul sallallahu alaihi wasallam dendehin. Fasa'ada an-nazar serta tiniktik kwen amban diawa sampai pediata. Wasawabahu duk iyene mikil-mikil. Thumma ta'ta'a Rasulullah ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Behu pinetondok we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyene miyaan koknin. So nansinin me brad. Gay me ke ine si dembua lella. Bang upama niya mabaya atau akan niya kabayaan ne dende. Pinayaman uwe ne iyene dendemiaan. Sampai niya tekitene amban dendemiaan. Yene moosin pangateyan nere ganta ngunot para taandane iyene miaan dendemiaan. Masyru'iyatun nazar. Jinari we syara te syara sin agama Islam. Iyene miaan mamayam si dembua dendehin bang kimat pag-andano. Atau akan bang niat nun pag-andano dendemiaan manjari payaman nu iyene dendelay samantaraan ngesuwa kew amban sipatne atau akan amban me miaan puhu ne miaan. Yene me kebo atenu supaya kew petek katuju ahli pamilyare miaan ganta maganda me pong tinai kalasahan. Menjari hadis ni inin amban hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Qala Rasulullah an Jabir qala amban Jabir radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magpain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Bang peinen niya amban kaam, mabaya maganda atau akan ngimmat maganda, minta si bahasati khatab yene minta si dembua dende fa in istata'a bang TGS ne ambat payaman ne iye ne dende siyong binintakan ne miyaan. Sampai ngesua iye ne adat ne atawakan iye ne amban me puhu ne lay, ma yad'uhu ila nikahiha iye mekebo iye. Iye mekebo iye atawakan mekebo atay ne sampai petua tujuluma dende miyaan ubus tehinang tinuloy iwe ne atawakan kinuntinyo ne iye ne siyong pemintak ne miyaan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang TGSB mamayamin supaya niya amban kaam atau akan amban me adat nile atau akan amban me puhu nile mekebo kaam supaya kebintakan birendele falyaf'al nahinangun bi. Hangkan ne duk hadis Muslim. Hadis inin duman inin invento me pong tinai kalasahan. Sumagwa amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Niya dembua lella song maganda si dembua dende tinilewe Rasul sallallahu alaihi wasallam tekitenu ne peinne dendelei bangsa inge bentuk nen kala la ga pein ne bakas kiteku subhanallah payaman bangsa inge me sahabatin zaman tagna bangsa inge iene pemepe re mataren zaman metulei tinile wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kimmat song maganda ne sahabatinin anadharta ilaiha bakas ne keumayam si iye bangsa inge bentuk nele atawakan bangsa inge me bentuk bustan nele kala la magpain sahabat inin ga ya Rasulullah ina bisyara Rasulullah in qala idhhab fanzur ilaiha pikeu peinne pisi iye sarta payamanon bangsa inge iye ne bantuk nale. So nansi inin pandak bisyara inin dembua inalawad dwe Islam makajari mayam lelahin si dende bang mintak me pong tinai. Asal-asal lelahin gay makajari mayam si dende. Pandak bisara megduse lelahin bang mayam tuju kerendehan. Lagi bang mayam iene tegesaget atau akan mayam iene mian may pagnanasa pain anuhin Tagalogin. Sumakuha bang taabot si parkalain inen bang iye mintak gay meke ine bang payaman ne iye ne dende song binintakan ne miyaan bangsa inge bantuk nen atawakan bangsa inge bustan nen ban pekeniaan nen mastura magtabun me pong tinai kalasahan hinalal we syara sin Islam hinalal syara sin Islam bang keu mintak payaman nu bangsa inge iye ne bantuk binintakan nu miyaan. Na ina bisyara me kaulamaanin nan si inin, ina pinayamanin, amban iya nerendelay. Pain guru kami, amban me guru ahlul hadith, tamanan pinayamanin penenan si inin, yunzaru ila mawadi'il laham. Iya ne pinayamanin, bang iya ne kelingkatan dendelay. Mula-mula, pinayaman siluene. Pinayaman si tangan ne, si melengen ne sa ili ilaklis. Ini haramin pinayaman we den de peinte. Awe lella bang duman si parkalain inen. Sumagwa manjari laklis ne melengen nen sa ili. Pinayaman we iyan memintakli. Lemikian betis ne. Manjari re pinayaman iyan we memintakli. Luene dok pein me kesinduehan ulama sampai iyan kilong ne antag nansi inin ne inen. Manjari pinayaman iene we memintaklay
dehel amban pemintak ne me pong tinaiklasan, iene tampat peguan me lingkat nele, tampat peguan iene isi nele. Sa inin cara Islamin zaman tagna me pong tinay. Nasa kuwe itu, subhanallah, inin miaan keseben na lancin kuwe ituhin tantunen teed, genete keswa no iene me parkalain inen. Makikita kew, da ape kew, hat-hat me miaan magpayam, walaw pun nga siwa kew kwe ito me kinawin ni atawakan, mengkin na takawin chube ni lebe amban maglahi, niya pe sampay iye ni miaan. Mengkin na takawin chube ni me betting, sampay umabot level nin niya pe mengkin takawin chube ni me pegwa makanakin la ilaha illallah. Inin umabot kerupangan ko ito hinci me parkalain inen me pong tinai. Si tenged, iene parkalain inen. So asal-asal nin zaman tagna, bang si Sara sin Islam, sa inin. Na sumagawa ni Arab ko ito manjari miaan hinang no, upama me mastura dindehin. Ga me miaan bakas te kiten ubisan minted debugan ta andano. Atawakan ganta bintakan. So gay me ke ine bang pikew mayaman sindendelay ko ne pinain kulay dawabit nele luene inaan ine mastura nele sampai pinakita ine me kilolong nele atawakan me lengen nele duk ine mian me betis nele me pong tinai kalasan. Duman pan isa pinayaman kemon. Dumanan pinayaman kemon. Ubos iya hadja mamayamin. Iya hadja mamayamin. Iyan ganta mag-andalay. Atawakan iyan memintaklay. Duman nagtuhot gugud. Binain magpayam na ito bang sa ingi bentuk dendehin. Sampay agen-agen duman ni usba matok pahanggaw ang bantendewan. Bang sa ingi bentuk dendehin. Ko may kahalan kuwe ito may pong tinai. Napagyan niya yan, bang oras magpayam na pinain, akahan tekew. Sinduhin no gegge, pemban me tendewan, langal-langal, sa ili, pinatanggal-tanggal, bang sa ingi bentuk dendehin. Niya pe, sampay me syara, penuhutan upama. Gepe me kekite, iene siyang memintakin, pesonsol ne sa ili, sarain, anahap me bentuk dendetu jo. Na ini me kabakanan sa inin. Ga niya manjari mayam seddi. Lagi me nikabi. Atawakan me mastura. Malaingkan ame mintak leru. Duman kahinggewan egen tangsu nilangal nen mapatanggal ang bantendewanin. Supaya matuk makakite. Iyan ni si bantuk mian dendesong mian basa pinayaman le. Nasa payaman tabi ko ituin inan bang pinain magpayam ni pagpayam pangantin. Bang upama gay humanggew ang bantendewan, gay tumanggal may alanga. Amban iyan ni si pagpayaman miyan, puas ili. Inonot tanganin sa ili, tinilo. Sa ingi bentuk nin. Payaman te ko, ga kinilo patta ni, ga kinilo may Facebook ni. Kita-kita ni behadja. Da ame pong tinai kalasahan. Iyeru manjari mamayaman iyan ni miyaan dendeli lagi ted me mastura upama bang me gay kita kwan no bang singgi bentuk nin asal iyan me mintak le me pong tinai kalasahan duman gugud ko baanan makut akahante kew sambatan si Abu Naif dupain mamayam iyan basa dendeli pege ganta maganda ni iyan mian usbare no so nancinin ang bansara sin Islam teddo te hukuman si kedue puas amban iyan hukuman si keisa le. Way manjari dendehin ngoper baranne, ngoper dine. Si dembua iyan me rajulun min ahli salah, iyan me lela religious, lela me mag-iibadat, operne dinen. Iyan me an si ganta dukta anda we lelale. So si kedua hukuman nan si inin. Iyan hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu iye inoperan we dendele pinayaman wa Rasulullah amban betis taman diata teddo innan sinin hukuman bang ganta maksud nun minta kan cindende gay me ke ine bang payaman no iene dendele me pong tinai kalasahan pege pente dumani maksud no le ine ruk ine sumagua maksud nun ganta duk misab niya
tekeswa anu iene mi an amban tekitenu iene pasekan keul delem etenu ganta mekebooka u iene namba ganta mintakan iene sindendele me pong tinai kalasahan. So nan sinin me brad me pong tinai niya waktu ni bang upama me basa pi kew hadja mayam pi kew hadja mayam pen maganta me maglagbaan paglagbaan no hadja me dendehin jinari hati pen no syara Islam magpayamin so mintak ko us dokte kite ko bang sa inge bentuk dendele puasili miaan betad ko ubus puasili bang asal ge kumabaya na timanan ko atawakan ge sa talus ko binintakan geinin manjari si syara Islam ketawan Allah Ta'ala hin niat nun pen Allah Ta'ala wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur secret bineke bisarabin atawakan patampal bike bisarabin sampai yene niat bidelem atein innahu alimun bidhatis sudur bennal Allah Ta'ala hin ketawahan ne bang ini delem pangatean bin so gainin manjari miaan gainin manjari iene basa me pi kew hadja mayam maksud nun duman ine ruk ine maksud nun duman me mintak sa mintak supaya hadja tekitenu iene peluehan atawakan me bantuk dendemian gainin manjari si syarate eru jinarin bang upamanen asal maksud nun ted ganta nganda iene pente dendelei me pong tinai kalasahan atawakan iene magmaksud kew song ngandane iene si dendelei so mananen inalaud kite we syara Islam iene me mene na sumaguwa niya me bang upama ketawhan no me iyan beti pene manamalan natantunen te ed me inin kita pangan pagi niya me manusia akan tekew ban pe sine oper no si iye amban me den de ban pe tekitene atawakan gai beti pene manamalan nangkan niya waktu ne gua nen sababan iye ne beti pene ne manamal miaan ngebut yu hadja kan tekeu tumulak ne kemon me suga-suganen iye pekwe itu subul iye pekwe itu bujang sampai agen-agen gene teggel kuliut bang me megholen si gane niya pentelistahan si iye bisan tumuon silayanan sa iri soda ginin manjari me sobra manamal iye peveti pene nun niya dembuwa kisah dembuwa zaman tagna lelain inen beti pene manamalan urungan tekam dahu makapaanda si dembuwa alim makapaanda si dembuwa imam iene lelain inen so mebo osulat iene rendain inen alelain inen open apa imam paandahanun kupeinne sumagwa den desa inin bune pi akahan tekeu nipat den de iene kabayaan ne inandamiaan geite kesua iene pinene ne inen bangge si hurul in hana ne sinulat wene inin penne den de kabayaan kun bune pi sinulat wene sifat den de kabayaan nen sifat kemon sinulat nen gete kesua bangge si hurul in so sinang bay inin weme siya tao magkata-kata si bahasa Arab Painne ubus alen iene imam penulatan nemian Abu Aziza. Na painne pain syairin kinalang wene iene man anu inen pain syair inen. Painne ba'atha mru'un li Abi Aziza marratan birisalatin yubki wa yudhiku ma biha fiha yaqulu uridu minka sabiyatan حسناء معروف لديكم أصلها وأديبة ولطيفة وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها قد أحرجت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وتكون أيضا ذات مال وافر
tu'tihi min ba'di az-zawaji li ba'liha wa uridu minha an takuna muti'atan amri fatatba'uni wa tansa ahlaha. Nulat yene ain inen basa dende kinabayaan nen peinne ba'atha amru'un li abi azizata marratan. Nulat peinne dembua lelahin pu Syekh inelan Abu Azizah ganta makapaanda. Birisalatin yubki wa yudhiku ma biha. Pagpayam sulat nen makasaye-saye dielem nen duk makatangis-tangis. Wei. Fiha yaqulu uridu minka sabiyatan. Dielem sulat nen pa inne fiha uridu minka sabiyatan. Dielem sulat nen o penne Ummu Azizah mabaya ku penne miaan paandahan nu si dembua dende. Sa inin sifat kabayaan kun. Hasna'a, beautiful, lingkat manamalan. Ma'rufun ladaikum asluha, duk baktul si kaam subsugan nen amban may subsugan abang sahan. Wa adibatan, duk tao pe inne si bahasa Arab. Yene tao may poem, may syair iye. Mananin, tao manamal bulya me bahasa. Tao may magkata-kata. Walatifatan. Sarta sweet pa inne. Wa afifatan. Duklisin pa inne. Ga pa niya bakas makikita iya bisan lella. Wa halimatan. Duk iya ne penne beti sabar. Gay mura nga ma. Wa razinatan fi akliha. Duk iya ne pa inne dendelalim manamal akal nin. Kad ahrajat fil ilmi ghaira syahadatin. Lumang kau penne si ilmu bisan gak niya syahadat ni. Wa ala nisa turran tafuku bifadliha. Duk amban kemon penne kedendehan. Iya tamanan melingkatin duk iya tamanan dabesin amban kemon suga-sugane miyaan. Allahu Akbar. Ang kanepain ko, boy inin sinipat to ene dende kinabayaan nen. Gay pa tagbangge si hurul in. Pene watakunu aydan dhata malin wafirin. Duk dende kinabayaan kulu isab bang niya keswa ano. Yene pene dende adayahan, dende alataan. Ekka manamal sinne. Tu'tihi min ba'di zawaji li ba'liha. Pengurung ne pene si Allah ne puas amban pangawin siye. Mananin pinengurung iye ne alata ne mian puas amban siye kinawin. Wa uridu minha an takuna muti'atan. Duk kabayaan ko si dende inandakulu muti'atan. Yene magtaat. Magtaat. Ine pangandakan ko. Amri ine pangandakan ko. Fatatba'uni wa tansa ahlaha. Sampai nuhut-nuhut ako tungan-tungan ko duk kay patan nene ahli pamilyanin sa bablasane si ako. Nana, inin kabayaan boy tupain te inandahin. Na ina sambung Abu Azizahin siyosa. Sambung nen. Penne, wafa kitabuka sayyidi faqara'tuhu. Wa araftuka hatika al-matalibi kullaha. Law kuntu ahda billati qad rumtaha. Talaqtu umma azizatin wa akhadtuha. Wafa kitabuka sayyidi faqara'tuhu. Natek kapain na siya ako sulat nun okay o dambua pong tinayko. Syarta tabassaku. Wa arabtu hatikal matalibi kullaha. Duk tabassaku pa inne kemon sipat kinabayaan nun. Kemon pa inne iya na sipat din na kinabayaan nun. Asal gaan niya lepas amban ako. Tabassawe ko kemon. Sa pa inne. Law kuntu ahda billadhi qad rumtaha. Nawang ko ba inne ngesuwa pa inne dende ko sinipat no dalam sulat ininan. Na. Talaqtu umma azizatin wa akhadtuha. Timanan ko ne penne anda kun ummu aziza. Ako ne penne ngendehaluan ka ungandani. Bangwe sa ini ni sab kabayaan nun penne. Pen imamin siyosa. Pen imamin. Wafa kitabuka sayyidi faqaratuhu. Wa arabtuha tikal matalibi kullaha. Law kuntu ahda billati qad rumtaha. Talaqtu umma azizatin wa akhadtuha. Tabasako penne sulat nun okay pong tinaiku.
Faqara'tuhu sampai te pandanganku wa arabtu hatikal matalibi kullaha serta tabassaku kemon sifat kinabayaan nun law kuntu ahda billati qad rumtaha bangku penning ngesua dehelu ko den desinipat no inan balaktu umma azizatin wa akhadtuha timanan ku penne andakun ummu aziza aku penne ngandane dehelu amban kau so me asa inin me pong tinai kalasahan iene beti pene manamalan sampai agen-agen sifat kinabayaan na si dendehin gene paatag banggay si hurulin kome itu Allahu Akbar nasuway keo inorderan hurulin ang bandelem surga mungkin keo makaanda bang sa inin kinabayaan nun okay pong tinaiku mulia okay pong tinaiku kalasahan na maksud iyan miyaan pagpayamin hangkan na inalado isyara dinak pinayaman si kao iyan dendele iyan siyong inandanuli miyaan pagi adakala sombeng adakala tabiya sa adakala bangga pe bakas kiten ume miyaan betad tene me ireklap betad tene pente tabiya sa miyan si pakalime me inipur atau niya me sakina sa kisikuit tege aib pente si me so inalaw dam na isyara bang upama niya aib ni bang upama niya miyaan lemmiin na rende miyan pandak bisara pente so manjari pa atras iene lelahin amban iene pamayam ne mabang tekitene niya pente gi kinabayan we ne me aib ibegi me kinabayaan we te amban me kerendehan nasabang umabot ne pente pemene nun ko iyan sinipat ainin Allahu Akbar nahinin isab si kitehin me pong tinai kalasahan pagpayam no menein okay si bang may asal tebut ne haplelahan Nabi Yusufin bang palabay ang bansa ili iyan kerendehan bang may kehet dendehin sa ili miyaan tekehet we retangan den miyaan hawa haplela iyan miyaan Nabi Yusufin bang umabot si sa inin me beti penein upama. Duk iyan me bar ibadat atawakan me ahatul. Nasa pagpayam no me menein me pong tinai kalasahan. Hay nako. Sambatan bahasa Tagalogin. Gene talus ko bisyarakun. Narakyo tantu beti pene upama miyaan si me pakaradyan inan pege niya waktu ne bang makalandok manamal pemene nun me pong tinai kalasahan na binsana kiti naman jari niya waktu ne urungan te kame kisah upama sa ili niya dembuwa haplamitan bakas na ininte siwi-siwi ko si kaam miyaan pegsakay sa ili tek ka jeep first tripin sa ili pagpayam ne nahap be pagi first trip na sa me jeep bahau pente nagay kesulutan bakas na yelay dialem jeepin type pen na jeep ito gitan to okay na perwai basa nga agad second trip pagtek kanep second tripin na perwa ni isab nagay kesulutan na kahante kay si jeep second tripin napuan ne dua ini isab basa nga agad third trip yan may jeep may pesyunuin. Natek kanip jeep may pesyunuin. Napagpayam ni sa ili, namuronchit ni Pasa. Nagainib kasulutan iyan si jeep si ka third trip miyaan. Hawa pemenenin. May pong tinahiinagwa nin. Sa nga tuwal megdua imanaik hawa pemene ni iyan jeep penuhutan ni miyaan. Sampay lumuus kay mon jeepin taamban dendang-dendangan niga niya penuhutan ni. Naina sa penuhutan nen niya truck logging megbuo kayo iyan may megbuo tablon lu lamba ne kewa umbuit tembang kewa pasakat mian pente asal emergency ne petembet tepet petumpang sa abe kewa bisan negana sukay no pente petumpang sa kewa si truck logging mian sa asal lamba ne kewa umbu pente data lueno hawa pente mian gay hape anuhan nun ni
Maglamod ne keruk me kayo. So, tepet mihaan penuhutan nin, truck logging, lamba newe umbu, me pong tinai kalasahan. Naiin penuhutan nin, pege lumuus ne kemon me jeep mahapin. Lumuus ne kemon me jeep iye ne ganta penuhutan ahi. So, inin misa. Na niya waktu me pong tinai kalasahan. Bang umabot beti pene nun sa ini. Manjarur kay sabsa megduse kay bang upama me ganta payaman no ja paglagbaan din dehin sa bang upama bese hap ni pinayaman nun sa ili duklingkat ni manamalan ubos gayan kapayaan kun getanto sa inin samian beti pene manamalan naniya waktu ni sa inin kantang nun ngabot lumuus kemon me suga-suganon yun ni me duwe anak nin me suga-suganon yun ni me telo anak nin niya pe me suga-suganon ngampune. Nakau iye pe kesyo sa alone sambatan bahasa kwetuhin. Lonely forever and ever. Sambat makanakin. So miyaan ambad me hukuman me pong tinai kalasahan. Teddo tamban na dismian. So eman pangadji hukuman si keissa pe jawazu ardil mar'ati nafsaha iye pe kamanjari iyan pengoper sindembua dende baran ne tujuh me ahlus salah tujuh ne religius mian kemerwenen iyan kamanjari pamayam sindembua dende bang upama kabayaan no mian ganta inanda me pong tinai kalasahan. So niya pesike duwe pangadjiin nan si inin isa duwe telu ampat lime enem pitu walu siam sempuk dembua pangadji amban hadis inen behu number 1 pe kitebi hukuman si keisamya aniyan ko te explain kumyan na insyaallah subhanahu wa ta'ala taman ni rahu bang elew itu namura sa continue tebi yen ni ato magtilew bang upama inoperwe dendehin baranin. Inungsuran pe awe pagyatia tu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dinak megpiha sampai me dinding sampai me sinsim amban basi. Iyan miyaan masiru televate bisi pasongan pasalan ungsud inin me pong tinai kalasahan. Sumagwa men hukuman si keisa amban hadis lay maka niya pet eddo tebis me pong tinai kalasan pangadjian sempu duk dembua mananin dembua pepehu mehebbain niya petelebi sempu pangadjian amban hadis inin bu pangadjian hap manamal subay te ketewhan tebi hukuman tenged parkala inin me pong tinai kalasan. So pasabu kam tiya ne katagnaan tebi tasalasay hadis inin. So pasabu kami insyaallah subhanahu wa ta'ala mian manamal hukuman kailangan cube kita hante bisa disinin so dembuat ne amban me hukuman mian me pong tinai kalasan. So awangan binebsumu insyaallah ta'ala masih continue tebi pangadjiten bi bang ni ale tebi syara laat me brad me pong tinai kalasahan na mian anuhin tabu kune kitabin. So magkaswa kita bisumo bang niya lete bisara laat erobi magmaap kam aku manusia magkasala na paku kusika am kamaapanin labi ampun amban Allah subhanahu wa ta'ala bang niya isabla itumuon erobi maksud tabi mapakalihin me pong tinai kalasan salam dua asika am kemon geiru usaku iyan miyaan live queen inen luru yan payamanun bi niya nakatagnaan tebi dilew part 1 so inin part 2 ne miyaan salam dua asikam kemon bang kampain dialim palihara Allah subhanahu wa ta'ala duk aku ne misaralay assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.